mfazi wa mina maphuzo ngwangula suka Okay, ngibingelela umafotho MK iartist la khona lapha eNingizimu Afrika bafowethu kunomsebenzi wami bafowethu omusha ozayo ka2025 engibhizi ngawo impela nje ukukhulula njengamanje ngithi bafowethu ngicela ningeseke bafowethu nonke ama district onke akhona eSouth Africa ngicela ningeseke bafowethu Zululand bafowethu ngicela ningeseke bafowethu ngicela ningeseke Mkhanya kude ngicela ningeseke onke ama district bafowethu ngiyacela bafowethu ngicela ningeseke ngayo yonke indlela bafowethu ngicela ningeseke Wethu angilutho ngicela lingithwale njengoba nihlezi nibathwala nabanye bafowethu ngicela nami ningithwale bafowethu siyaphusha siyaphanda siyazama bafowethu ngiyacela bafowethu konke kube impumelelo ngiyabonga Tell me,